Gospodine Paspalj, recite nam, očekuje li se uskoro i održavanje Skupštine Republike Srpske Krajine? Skupštinu ćemo imati vrlo brzo narednih dana, jer ja se nadam da ću već sutra ili eventualno prekosutra objaviti tačno mjesto i datum održavanja Skupštine. Očekuje li se kakve promjene u vladi Republike Srpske Krajine? Pa vidite, kad smo obilaskom kompletnog terena izvršili analizu svega što se događa na području Republike Srpske Krajine, onda dolazimo do jedne konstatacije da masu ministarstava je zatajilo u svom radu i da mi tu moramo ići u tom pravcu kod promjene vlade radikalno i to maksimalno. Šta očekujete od novih razgovora u Ženevi? Ja sam obično kao čovjek optimista i onda kada su svi mislili da mi državu nikad nećemo imati, ja sam optimista. Oni moraju znati, a i mi smo jasno dali do znanja da poslije raspada Jugoslavije, raspala se i Hrvatska, dva naroda formirali svaki svoju državu. Pošto su oni Hrvatsku priznali, mi očekujemo priznanje naše države i mir na svim ovim prostorima će zavladati onoga časa kada svijet shvati da između hrvatskog i srpskog naroda, to znači između Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske, mora da se uspostavi jedna državna granica, tada sam optimista da će zavladati mir. Pre toga ne vjerujem da će biti mira.